uKhuzani simazi kakhulu ngokuthi idlamlenze we-albhamu edumo-ke inja nogodo-ke evutha amalangabi kulezi nsuku. Sihlale simbona-ke ephostile-ke khona-ke laphana-ke ezinkundleni zokuxhumana ephusha yona-ke le ngoma lena ethi ngavele ngamnika. Uyabonakalisa ukuthi na abantu bayithanda kangakanani le ngoma lena. UKhuzani-ke usevele waphosta-ke nje ezishaqisa kakhulu futhi nje uthinte abantu abaningi ngale post yakhe. Uphoste-ke ukuthi-ke lolu suku lanamhlanje ila wadlula khona wakhe emhlabeni. Kwaku-2004 edlula emhlabeni kumhla ka-11 kuyona le nyanga kaFebhuwari okuNhlolanja. Abantu bakhomentile-ke abakhomentanga njengoba behlale bekhomenta begcwele ukudlala. Bakhomentile nje wabona ukuthi hhayi cha bathintekile impela, akekho obedlala, akekho nje obeshaya amahlaya. Wonke umuntu nje ibimthinta le ndaba lena ngoba-ke sonke siyazi bakwethu ukuthi-ke ukudlula emhlabeni komuntu owumzali noma-ke obalulekile kunjani. Akusuke kungadlalwa nje, uyabona lowo muzwa lowo. Abantu-ke bakhulume nje kahle-ke ukuthi alale kahle umama, yonke nje leyo nto leyo eduduza uKhuzani. Ya, bamduduze nje kahle nje yena-ke umfowakakhuba. Hhayi cha, nami-ke ngithi dudu mfowakakhuba. Umama aqhubeke nje alale ngokuthula, kodwa-ke siyayibona imisebenzi ekhombisa ukuthi umama uyidlozi elihle futhi uyakhanyisa. Sengiyayivala le video, ngicela u-subscribe uphinde u-like. Ngiyabonga.